Već znaš više korejskog nego što misliš, iz K-drama, K-popa i Netflija. Ove riječi su postale globalne. Squid Game, K-pop, čak ih je i Oxford English Dictionary dodao. Pročitajmo ih na korejskom. Već jedeš ovo. 김치, Znači kimči. Samo si to pročitao _. Svaka K-drama viče ovo. 대박, Znači sjajno. _ jackpot. Samo si to pročitao _. Svaki K-pop obožavatelj zna ovo. 오빠, Znači stariji brat, za djevojke. Samo si to pročitao _. Ovo je sada u Ovordovom rječniku. 먹방, Znači emisija o jedenju. Samo si to pročitao _. Korejci navijaju s ovom riječi. 화이팅, Znači može što. Samo si to pročitao _. Čuo si ovu ispovijest. 사랑해, Znači volim te. Samo si to pročitao _. Vidjeli ste ovo u K-dramama. 한복, Znači korejska tradicionalna haljina. Samo si to pročitao _. Poznati korejski bebekve. 불고기, Znači marinirana govedina na roštilju. Samo si to pročitao _. Omiljeni korejski snack, čak i u Squid Game. 김밥, Znači rižin rolat s algama. Samo si to pročitao _. K-pop idoli su majstori ovoga. 애교, Znači slatki šarm. Samo si to pročitao _. Eptoni koje gledaš dolaze odavde. 만화, Znači korejski stripovi _ Epton. Samo si to pročitao _. Val koji te doveo ovdje. 한류, Znači korejski val. Samo si to pročitao _. I posljednje, već to možeš pročitati. 위아숨, Duplovija saom. Nauči sve ovo besplatno na korean.via.saom.com. Nevjerojatno. Upravo si pročitao _13 pravih korejskih riječi i znaš što znače. Sada čitaš korejski. Nastavi. Idi na korean.via.saom.com za besplatnu praksu. Link je ispod.